дуруд ва ба барномаи мо хуш омадед. ахбори имрӯз 20 сентябр аз студияи радио Озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. Сархати баъзе аз хабару гузоришҳои рӯз. афғон табори амрикоӣ муттаҳам дар бомбгузориҳои Нью-Йорк ва Нью-Ҷерси ки дасти кам 29 нафарро захмӣ намуд дастгир шуд. бар пояи иттилои дастрас метавон гуфт ки ин амалӣ террористӣ будааст. мо дар пайи ташхиси баъзе шаҳодатҳо ҳастем ва тафтиши тӯлонӣ дар пеш аст, вале ман бо итминон метавонам гӯям ки ин амалӣ террористӣ будааст. ҳукумати амрико талош дорад дар вилояти Суғд тавассути варзиш ҳамкории ҷомеаро бо мақомоти пулис ба роҳ монад. ба бовари ман ин марказ хубиҳои зиёд хоҳад дошт, чун ба ҷавонон ва маъмурони амниятӣ кӯмак мекунад дар фазои ғайрирасмӣ бо ҳам муколама кунанд ва боварии байни онҳо зиёд шавад. ва файласуфи тоҷик мегӯяд созмони диалог бо Гулен ҳеҷ иртиботе надошт ва қатъи фаъолияташ бо сабабҳои молӣ ба вуқӯъ пайваста аст. вазъияти моддӣ хароб шуд ва худашро дигар дар ҷиҳати иқтисод таъмин кардан наметавонад. ва акнун шаҳри хабарҳо. Стив Свердлов, таҳлилгари Осиёи марказӣ дар созмони Human Rights Watch аз шаҳри Варшава мегӯяд дар бораи боздошти эҳтимолии ҳудудан 50 хешу табори мухолифин дар Тоҷикистон маълумот дарёфт кардааст. Вай гуфт, ин шикоят ба дасти созмони онҳо баъди он расидааст, ки гурӯҳе аз мухолифони ҳукумат дар хориҷ ба хотири ҷалби таваҷҷӯҳи ҳукумати Тоҷикистон ба масъалаи ҳуқуқи башар вориди маҷлисгоҳи созмони амнияту ҳамкории Аврупо шуданд. Гурӯҳе аз мухолифони ҳукумати Тоҷикистон рӯзи 19 сентябр дар шаҳри Варшава ҳамоиши эътирозӣ баргузор намуданд. мақомоти интизомии Тоҷикистон мегӯянд, дар 8 моҳи гузашта даҳҳо ҷавони тоҷикро ки ба терроризм ва ифротгароӣ муттаҳам мешуданд барои ҷазо додан ба кишвар бозпас оварданд. Рамазон Раҳимзода, вазири корҳои дохилии Тоҷикистон, мегӯяд, бо тақозои вазорат дар ин муддат 151 шаҳрванди Тоҷикистонро ба ватан истирдод карданд. Ин афрод асосан узви гурӯҳи ба номи Давлати Исломӣ, созмони ҷамоати Ансуруллоҳ ва аз гурӯҳи фармондеи ошӯбгар Абдуҳалим Назарзода буданд. бино ба иттилои вазорати корҳои дохилӣ, дар зарфи 1.5 соли ахир 75 шаҳрванди тоҷик аз ширкат дар ҷангҳои Сурия ва Ироқ ибрози пушаймонӣ карда ва довталабона ба Тоҷикистон бозгаштанд. мақомот мегӯянд, ки беш аз 1100 шаҳрванди Тоҷикистон барои ширкат дар ҷангҳо ба Ироқу Сурия рафтанд ва то кунун хабари марги зиёда аз 300 нафари онҳо расидааст. Дӯститони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико як шаҳрванди 28-солаи афғонтабори амрикоро расман бо кӯшиши куштори афсари пулис айбдор кардааст. Аҳмад Хон Раҳамӣ, ки муттаҳам дар бомбгузориҳои Нью-Йорк ва Нью-Ҷерси мебошад, дирӯз ҳангоми боздошт ба сӯи афсарони пулис оташ кушода 3 нафарро захмӣ кард, вале худаш низ маҷрӯҳ шуд ва ба дасти пулис афтод. Дар ин бора Муъмин Аҳмадӣ тафсилот дорад. афғонтабори амрикоӣ муттаҳам дар бомбгузориҳои Нью-Йорк ва Нью-Ҷерси, ки камаш 29 нафарро захмӣ кардааст, рӯзи душанбеи 19 сентябр дастгир шуд. Аҳмад Хон Раҳамӣ, 28-сола, ки дар Афғонистон ба дунё омада, феълан шаҳрванди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мебошад, баъди тирпаронӣ бо полис дар шаҳри Элизабети Нью-Ҷерси, 30 километри Нью-Йорк захмӣ шуда ба дасти полис афтод. ҳоло ӯ дар бемористон аст. бомбгузориҳо дар пайи солгарди ҳамлаҳои террористии моҳи сентябри соли 2001 ва арафаи маҷмӯаи кулли Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорк ба вуқӯъ пайвастанд. муфаттишон дар суҳбат бо хабарнигори Reuters гуфтанд, ки шояд дар ин бомбгузориҳо афроди бештар даст дошта бошанд. ҳадафи мушаххаси ҳамлаҳо ошкор нашудааст, вале мери Нью-Йорк Билл де Блазио мегӯяд, зоҳиран ҳамлаҳо бо терроризм робита доранд. бар пояи иттилои дастрас метавон гуфт, ки ин амалӣ террористӣ будааст. мо дар пайи ташхиси баъзе шаҳодатҳо ҳастем ва тафтиши тӯлонӣ дар пеш аст, вале ман бо итминон метавонам гӯям, ки ин амалӣ террористӣ будааст. дар айни замон афсари идораи федералии тафтишот ё худ FBI дар Нью-Йорк иброз дошт, ки зоҳиран дар минтақаи ягон шабакаи террористӣ фаъол нест. рӯзи душанбе идораи федералии тафтишот аксҳои Раҳмиро паҳн намуда таъкид кард, ки мехоҳад бо ин сокини шаҳри Элизабет дар бораи бомбгузориҳои рӯзи шанбе дар Нью-Йорк ва Нью-Ҷерси суҳбат кунад.
در این بین شخص اکسی رحمی را شناخته به پلیس درباره مکانی بودوباشی و معلومات داد. وقتی افسران پلیس رحمی را احاطه کردند، او آتش کشاده یک افسر را مجروح نمود، ولی جوشن حیات افسر را نجات داد و با آتش جاوی رحمی زخمی و بازداشت شد. با قول طبیبان حیات او در خطر نیست. اخیراً ایالات متحده آمریکا با چند حمله مرگبار گسترده در اورلاندو، فلوریدا و سن برناردینو مواجه شده است. барномаро идома медиҳем. рӯзи душанбе дар ҳавана президенти эрон ҳасани рӯҳонӣ бо раҳбари куба раул кастро мулоқот намуд. бар пояи ахбори расонаҳои куба ду раҳбар бори дигар тасдиқ карданд ки равобити миёни ду кишвар дӯстона боқӣ монда, ҳамкориҳои онҳо амиқтар хоҳанд шуд. аснои зиёрати рӯҳонӣ ду кишвар сӯзишҳо дар мавриди таҳкими ҳамкорӣ дар бахшҳои беҳдошт ва маорифу илмро имзо карданд. ҳамзамон эъломияи ҳамдигарфаҳмӣ дар соҳаи бонкӣ ба тасвиб расид. қабл аз куба президенти эрон ҳамроҳ бо кастро дар мулоқоти сарони кишварҳои ҳамроҳнашуда дар венесуэла ширкат кард. замоне куба ва эронро мухолифонашон бо амрико ба ҳам наздик карда буд. ҳасани рӯҳонӣ ки иштирок дар маҷмаи кулли созмони милали муттаҳид дар ню-йоркро низ ба нақша гирифтааст, бо бародари раул кастро президенти собиқи куба фидел кастро низ дидору гуфтугӯ дошт. вазорати умури дохилии тоҷикистон дар робита бо садамаи нақлиётии писари давлаталӣ саидов, муовини аввалин нахуст вазири кишвар, парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. умарҷони эмомалӣ, сухангӯи ниҳоди мазкур, мегӯяд ин ҳодиса аз рӯи моддаи 212 кодекси ҷиноӣ таҳқиқ мешавад ва дар сурати таъиди ҷиноят дар додгоҳ аз пардохти ҷарима то 10 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. шаби 10 сентябр дар хиёбони исмоили сомонии пойтахт бо иштироки Фаромӯз Саидови 23 сола садама рух дод ки бар асари он 2 нафар ҳалок шуд. баъди ин ҳодиса Фаромӯз Саидов бистарӣ гардидааст. ҳукумати амрико талош дорад дар вилояти Суғд тавассути варзиш ҳамкории ҷомеаро бо мақомоти пулис ба роҳ монад. аз нигоҳи сафири амрико дар тоҷикистон тарғиби тарзи ҳаёти солим миёни мардум ва машқи бадани якҷоя метавонад василаи ба ҳам наздик кардани сокинон бо милисаҳо бошад. бо чунин ҳадаф Элизабет Миллар дар нахустин сафараш ба вилояти Суғд толори варзиширо ба истифода дод. ҷузъиёти бештари мавзӯъ ва ҳамчунин машқи варзишии хонум Миллар дар гузориши навбатӣ. элизабет Миллар, сафири амрико дар тоҷикистон, дар маросими бозшавии толори варзишӣ дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд иштирок кард. ин толор дар чаҳорчӯби барномаи маркази ҳамкории ҷомеа бо милитсия бо маблағгузории сафорати Иёлоти Муттаҳида бунёд шудааст. албатта дар инҷо будан ва боз кардани маркази варзишӣ бароям бисёр хушҳолкунанда аст. ба бовари ман ин марказ хубиҳои зиёд хоҳад дошт, чун ба ҷавонон ва маъмурони амниятӣ кӯмак мекунад дар фазои ғайрирасмӣ бо ҳам муколама кунанд ва боварии байни онҳо зиёд шавад. толори варзишӣ дар таҳхонаи бинои пулиси шаҳри Гулистон ҷойгир буда аз 2 толори тамрини муҷаҳҳаз бо лавозимоти варзишӣ, утоқҳои шустушӯ ва фароғат иборат аст. дари он барои кӯдакону ҷавонон низ боз хоҳад буд. элизабет Миллар дар ҳошияи ифтитоҳи толори варзишӣ ҳамчунин бо гурӯҳи сокинони шаҳраки дурдасти Навгарзан, воқеъ дар 180 километри шимоли Хуҷанд ва марзи Узбекистон мулоқот кард. дар ин шаҳрак аз соли 2015 то ба ҳол дар чорчӯби маркази ҳамкории ҷомеа бо милитсия барномаи ҷилавгирӣ аз зӯроварӣ ва хушунати оилавӣ пиёда мегардад. ин нахустин боздиди Элизабет Миллар, сафири Иёлоти Муттаҳида дар Тоҷикистон аз вилояти Суғд аст. дидору суҳбатҳо дар гӯшаи амрикоӣ дар Хуҷанд, сафар ба ноҳияи Исфара ва иштирок дар маросими ифтитоҳи синфхонаҳои як мактаби миёна ки бо маблағгузории Иёлоти Муттаҳида муҷаҳҳаз карда шудааст, аз барномаҳои ин сафар аст. дар тоҷикистон созмони диалог ки гуфта мешавад аз ҷониби Фатҳулло Гулен, раҳбари ҳаракати хизмати Туркия сармоягузорӣ мегардад, фаъолияташро қатъ кард. раҳбари ин ташкилот Эмсал Коче сабаби ин тасмимро ба мушкилоти молӣ рабт дод. узви созмони диалог дар тоҷикистон асосан зиёён ва мансабдорони тоҷик буданд. ҳамкори мо Мардони Муҳаммад бо Нодир Одилов, муовини раҳбари маркази диалог, дар мавриди баста шудани ин созмон суҳбат кард.
استاد خبرهایی است که گویا که فعالیت سازمان دیالوگ در تاجیکستان متوقف شده. گویا بر اساسی درخواست حکومت ترکیه که این سازمان دیالوگ است با فتح‌الله گولن متعلق است و فتح‌الله گولن هم دولت ترکیه میگه که در همه کودتای ناکام در ماه ایول گویا که دست داشته باشد. یکم همین که این تشکیلات با فتح‌الله گولن منصوبیت ندارد. این نامش مرکزی فتح‌الله گولن نیست. مرکزی گفتگوی تمدن‌های اروپا و آسیا است. و فتح‌الله گولن هیچ مناسبتی ندارد با این گپ. و اون مبارزه که بین ترک‌ها هست و ما به خود ترک‌ها حواله میکنیم. همین دورنما یا که سرنوشت سازمان دیالوگ در تاجیکستان چی خواهد شد؟ یعنی در صورتی پیدا شدن بودجه یا که سرمایه این فعالیت‌ها با اثر میکنه؟ اگر که پیدا شد سرمایه باز این همین در این شکل است و در شکل دیگر است، یعنی که مردم باید گفتگو کنند. واقعا در داخل خودمان هر روز دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، جمعه می آمدن پروفسورای و دیگر متخصصا و میکردن. خوب بود و اگر که امکان شد باز برخورد میشد. برای این ما هیچ کس نگفته است که برهم تید یا یک برخورد کنید. این وابسته به باز تکرار کنه وابسته به وضع اقتصادی خود این تشکیلات است. استاد برای صحبت پرمحتوا تشکر. سلام. شکل کامل مصاحبه با فیلسوف نادر عادلوف در سامانه آزادی پیدا کنید. یک مامدایه سابق در ولایت ختلان زمانی برای به دنیا آمدن صدها کودک کمک کرده است. اما حالا که او دستنگر و در بستر بیماری است، با حسرت میگوید بجز از قوم لولی ها کسی به دیدنش نمی آید. همکاران ما به سراغ این زن رفتند. به عیادت این زنی بیمار که زمان دیگران دستنگری او بودند، بابای اشور با نمایندگی از قوم لولی می آید. شناسایی آنها را 12 سال می شود. این کس بسیار نیکای خوب کردگیان می رفتند. مدر نیکی می کردند و اون وقتی که اینا کلینا و مثال دخترها گودای می کرد می رفتند کمک می کردند یاردم می کردند. برای موقع بسیار شناخت شدن باید رفت و آمد داره. با گفتی بابای اشور 6 فرزند او با کمک حنیفه سبزی و تولد یافتند و تا روزهای سکته گرفتنش با آنها یاری میرساند. حنیفه سبزی و از سال 1985 تا سال 2012 در بیمارخانه مرکزی ناحیه واسه کار کرده است که 11 سال آخری آن جانشین سردختر بوده است. حتی مگر 6 تا 7 فرزند تولد کرده دست پای حنیفه زنی ما. یادتون باشه. انا همین بچه‌های دست اگه ما دست اپای حنیفه قطع تولد سریه اینا میگه پاشته هم قشلاق ما. عادتاً ساکنان محلی فرهنگ لولی ها را محرمی آنها می‌دانند. می‌کوشند به اعتقاد و محیط آنها دخل نکنند، اما حنیفه سبزی و مرز برای ادای وظیفه‌اش نمی‌دید. می‌ترسیدم می‌رفتم خونه‌شون می‌آوردمشون یک شب زور خیلی بد یاردم می‌کردم. بابای اشور هر جمعه به عیادت حنیفه سبزی و می‌آید. هم قوم‌هایش در دیگر روزهای هفته. همین بچه‌ها ما تولد کردن. کودکای من نگاهی بد می‌کرد، کسل بیمار میشه میرفت، ما را توبت می‌کرد، توبت نقض می‌کنه. آدم نقض، آدم خشرو، رامکاری نمی‌کنه هیچ که. رو با جانب قبله معظم نیت به خانه کعبه. این جمعه عرفه عید قربان است و بابای اشور مثل مسلمانان بر این اعتقاد است که در این روز دعا کردن به بیمار شفا می‌آورد. از جانب خدا یک و یگانه پای جان درد شفای رنجور شفای بیمار عطا بفرما. حنیفه سبزی و از آنکه زحمت او را مردم قدر می‌کنند خوشنود است. گاه‌ها با افتخار تصویرهای آوان کارش را نشان می‌دهد، اما احساس اینکه با بیمار شدنش از او فراموش کردند او را می‌گریاند. و یک خبری جالب، در امارات متحده عرب بزرگترین اکواپارک را بنیاد کردند. این اکواپارک در شهر دبی در چند صد متری بحر ساخته شده است. مساحت عمومی مانع‌های شب‌خوار آبازی 3 کیلومتر مکعب را در بر می‌گیرد. از این پارک آبی بزرگی برای 500 نفر پیش بینی شده است. می‌توانند آنها استفاده کنند که سینه‌شان از 8 به بالاست. طلبات یگانه شناور خوب بودند و همچنین استفاده از جوشن محافظتی می‌باشد.
خبر و گزارش‌های داغ روز و جالب را میتوانید در وبسایت ما سامانه آزادی در فیسبوک، ادنا کلاسنیک یوتیوب و همچنین زمینه رادیو آزادی در تلفن همراه پیدا کنید.